Sa jednim od najboljih infotainmenta na tržištu i zvanično najefikasnijim hibridnim pogonom, Renault Austral ima zadatak da poveća udeo francuskog proizvođača u itekako konkurentnom C segmentu. Da li su na putu uspeha, proveravamo u pres vožnjama u okolini Madrida. Pogledajte ovu prostranost. Tu je i doživljaj robusnosti i najava sportskog karaktera, a sve to spakovano je u sledeće dimenzije. Dužina 4,51 metar, međuosovinski razmak 2,67, širina 1,83 i visina 1,63 metra. Masivnu siluetu naglašavaju točkovi i do 20 inča i klirens od 180 mm, a u cilju uznemiravanja premium proizvođača, Austral je ponuđen i u Esprit Alpine verziji, koja donosi, ukoliko je to uopšte moguće, još sportski izgled, dinamičnost i ekskluzivne dizajnerske detalje. Prednja sedišta su ergonomski izdašnih dimenzija, a zadnja klupa je pomeriva, što omogućava osnovni kapacitet prtljažnika od 500, odnosno 575 litara. Da se razumemo, ovo nije ručna kočnica. Ovo je takozvana cruising konzola, preuzeta iz tradicije kamiona dugoprugaša. Inače, u naslonu za ruke nalazi se indukcioni punjač mobilnog telefona. Ukupno u kabini Australa imate i do 35 litara u pregradama za odlaganje onih preko potrebnih sitnica. Austral je postavljen na treću generaciju CMF-CD platforme, posebno osmišljene za elektrifikovane motore. Omogućuje 4Control ili upravljanje na 4 točka, pri čemu je krug okreta 10,1 metar, što je rekord u segmentu. Motorizaciju otvara 1,3 litarski blagi hibrid sa 12-voltnom litijum-jonskom baterijom. Ovaj četvorocilindarski agregat nastupa u izdanjima od 140 i 160 konjskih snaga. Menjači su 600-stepeni manuelni ili unapređeni Xtronic CVT. Ovaj motor, proveren u ranijim Renaultovim modelima, ostvaruje prosečnu potrošnju od 6,2 litra na 100 km u kombinovanom ciklusu vožnje. ...1,2 litra zapremine 3 cilindra i baterija od 48 volti konfigurišu novi napredni blagi hibridni motor koji razvija 130 konja. Kažu, prava je alternativa dizelu, o čemu svedoči prosečna potrošnja od 5,2 litra na 100 km. Dostupan u verzijama od 160 i čak 200 konjskih snaga, potpuno novi E-Tech Full Hybrid kombinuje 1,2 litarski trocilindarski agregat, naravno elektromotor i bateriju od 400 volti kapaciteta 1,7 kWh. Menjač je sedmostepeni automatski. Ubrzanje od 0 do 100 km na čas je za verziju sa 200 konja 8,4 sekunde, a u izdanju sa 160 ravno 9 sekundi.
Među ubrzanja su takođe fantastična. Od 80 do 120 km na sat stiže se za 5,5, odnosno 6,6 sekundi. Inače, ovaj pogonski sklop je jedno malo remek delo Renaulta. Njegovom nastanku kumovalo je ni manje ni više nego okruglo 200 patenata. Inače, u Renaultu su, da se ne maltretirate mnogo dok napamet učite tabele, uniformisali maksimalnu brzinu bez obzira na ono što je ispod haube. Ukratko, 175 km na sat i to vam je to. Zvučnu kulisu kabine potpisuje audio ekspertska kuća Harman Kardon. Ambijentalno osvetljenje nosi naziv Svetla za život. 100% LED tehnologija prilagođena unutrašnjem satu ljudskog tela, pa se tako boje diskretno menjaju na svakih 30 minuta, prateći na ko zna koji način vaše raspoloženje tokom vožnje. Takođe, sviđa mi se kako Renault Austral ne zna za pojam naginjanje u krivinama. Reći da je Austral naslednik Kadjara je grubo pojednostavljivanje onog što je očigledno. A očigledno je da je u odnosu na svoga prethodnika napredovao koracima od 7 milja. Mnogo veća prostranost kabine, mnogo bolja zvučna izolacija, mnogo direktnije upravljanje i naravno u full hibridnoj verziji mnogo bolji, dinamičniji sportski odaziv. Drugim rečima, uživanje u vožnji je zagarantovano. Moram priznati da me oduševljava ovaj high-tech interijer, zaravnjen volan, dva 12-inčna ekrana u visokoj rezoluciji i 9,3-inčni head-up display. Ukupno 1000 kvadratnih centimetara ekranskog prostora. Ekrani su presvučeni takozvanim gorila staklom, a iz sveta mobilnih telefona znate zašto je to jako dobro. Inače, vozaču na raspolaganju stoji čak 32 sistema asistencije. I da zaključimo, prodaja Renaulta Austral u Srbiji kreće u januaru 2023. godine, a do tada biće poznate i cene.